shibenta ban penchuloria ki khana pule beginang lebha ha gijing pule gijangki nakalyang ka nyautrep youth council Shella Area Unit hakalai phauterik mentau banai kalapelong ya ka program tour shaprang award arjar arpwe ban Pynkup burom ki khana samla pule gishnong Shella ki bala pass ha ka first division ha ka examine Matrik mentau snem naka school Ram Krishna Mission Secondary School disong Shella. Hakini ka program kasing kalayo aban ais ngobha da kasong pisa kabalong 1,000 tingka marwe bat ka mementos yakin hinyongut ki khana samla kenthe ki belawan shakmat hakini ki examen matrik ka brang shudep la ais ngobha ru ikini ki khun samla kenthe da kajan kersha marshisem kum kadak kajing kentu kenpam bat ban pen ken mawi ki bakum ki samla habaki haban mi na lashnong lathau bat ka ying kasem bekin nech kwe pat kajaka bekin peteng ye kijing puli kijongki hagi kerdan ki bakham shajrong bekin ken mau bandai la ka akor ka buram bat bekin long ki betip briu tible la ki don hangnu ru hakini kasngi lai don lang kinong yalam kasing kami nadu general secretary ka CEC samla Roy Kupar Syndrome assistant general secretary samla Isaac Basayomot organizing secretary samla Francis G Maulong kirang ba shnong ka kher sola bat ka shnong Shella ki kimi ki kpa bat kinong hikai ni school ki bron hapo shnong la penyat yak program do samla Francis G Maulong bat yo jingkren pediang no president ka unit usamla iBox Sweat layo jingkren lingkot no secretary kher sola bat urang ba RL Roy ke belas neng lekentu bat kerkhu kerdo iki khun samla ke belas sya Pynkup burom hakani kesngi habakren hakate ke jing Pynkup burom unong yalam kaseng kemi usamla rangba Roy Kupar Syndrome ulong baka Shella kasngu sorong bakala ban penmi iki samla ke bakham start kat banang mi kisnem usamla rangba syndrome ulong bakajat benriu kedon kamban penmi iki IAS IPS IES bat kiwe kenang bahagi tanak sorkar bapher hak jela kindon lagi jong kibriu samla G Maulong ulong organizing secretary jogga sengkmen samla Isaac Basayomot dewa assistant general secretary CEC ki ikut bersipai jogga HYC Shella Area Unit Meghalaya enam ni nang takkan kami yang tahu bah pelat dan mengkor enam mengikut wini kira ramah dan syong dan tahu sekali yang berbuat personal ki noikai nanti untuk berwaras wini high school dan yang syong bekal kami mengenai lebih ikut samla berkibai nasem kibai ki Meghalaya enam hari program dosen semoga yang subai baru kerting jom senang jom tekam jom kerting jom jet dendri di menikongnya na semoga aku deh hari ini kita ibadah sempat bang ada sih yang kita bang boleh bang naik resto bang mengyo usul dan jom kebalai yakinoi kai kepada diri kita kerja kita aji kai yang mana kita konsamla kita makin kau kita boleh nasuh kamu hilang kita nanti air fakti bakal jam kita kamu dengan burom yang kita nilai satu nak kerja punya fakti kita boleh siwan kamu naseng kamu ngilau mengenai ngimen kajian teman kejuli kajian rekam kejuli kamu ngilau syem yang dalam tuan dalam pentas bang kentil, bang pendek besar, hantam dia pengelet, lem kenran di imat, ibadah jadul kayak genduk nang kuar. Tinggi suku lo, kalau nak kamjat dulu ni kuat, bang kau, berpengintan kisah yuran, kibai pun jadul, kajing nang dikstat kajing bawa ini kaki hatian. Jing lo, bang ai yang bang pentau yang disuruhman, bakam Shillong, bakam Shillong. Namanya nang kipor bagi Islam ki belada berkata Muslim kelanang la akumi ki samla ki bampas lagi eksamen Matrik tambe lagi kerdan di kepala jero Islam ki belada loy dan lima nya mengiyo yang mani ki bampas division ki bamtam la sanur yang sanur dan yang kuwe dari anur lagi yang Islam ki belada ki anur lain Islam ilayo ki kembali ke jom ki bampas ka first division kalau haka eksamen Matrik tamtamnya school kepada yang bina busno kekajing kaburom kalau haki samla kejui kaburom kalau haki noikai ibahikai school kamtamnya yang mai pa ibapun store lagi kon bagi kulit bagi nangyan dan suangin por kamdap di suburom
Beringkong ikut contoh HYC Shella Area Unit di Malaysia yang senja nak tentang pelong ini program. Oh ini program bagi jenera yang mana kalian memesan di ai. Kilo kibaran dia ada yang bujur bujingan kam nak tentang enggak bujingan kam tapi main pule penyaluran yang khidmat. Itu untuk sisa petang sulat yang kelaskan ya ekonomi nasional bajang oleh pule kata seorang harapan. Jinggut di bawah, bagi yang kami di bawah, mereka kasih kan lambur yang wala ialah di bawah di dalam politik isu kemen pakai HYC Shella Area Unit lara menurut senjang inti dengan jinggut jingset kembali si kinggong di jingkutku dan tentang jopi nang yang mat isu mengkerpa jadi dengan dengan jingkai kembali kepada kalian yang berseng inakan kembali di sini. Dengan mensyukur mengkeren